والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من النار وما قرب إليه من قول محمد. نسأل الله سبحانه وتعالى جنته وما قرب إليه من قول. السنن غير المؤكدة. سنة بتواتدين بناتنا. السنن غير المؤكدة ودي سنة بتواتدين بناتنا. ما تقدم من السنن والرواتب يتأكد أداؤه. فوق أرضي له السنة. Kemudian dikuda lego. Kemudian dikuda go benar. ما تأكد من السنن ما تقدم من السنن والرواتب يتأكد أداؤه. فوق أرضي كفيت إلوك السنة itawatakohu bitiki kanyum e sunnaji tabitu ditata no jokkondiri e farillaji ɗi ɗum ɗon no tentina tottugol ɗiɗo ko hunde tentinande nde hanaka weltude nde wa baqiyat sunan ukhra heddi ɗon kadi sunnaji goo ratiba yundakul itiyanu ditata ɗin kadi no tabiti no jokkondiri e farillaji ditata no yiɗa haddugol min gayri tabdinin kono tentinaka no yiɗa waɗugol ɗi kono waɗugol ɗi goltinaka tentinaka micro min ghairi ta'kid kono wana ko tentina nazkuru fima yali ma nazkuruha fima yali iden janta dedi e ko arata do kon dindi tawata no moƴƴi kadi wat no yiɗa wat gol kono tentina awalan rak'atan أو أربع قبل العصر. Salat. Dar ini ma dar naik adi alansa. Dar ini nawade adu alansara ma dar naik. Salat. Salat. Berarti rata di telepon. وقد ورد فيها عدة أحاديث جولي في دار ديدي ما دارنا يوات قبل العصر واتي على سراح جولير ونجولي في مجد حديث جيكو كونو ومتكلم فيها وحديث جيكو تواتا
tuugorɗe ɗen no yewta fi muɗum ko hollata tuugorɗe ɗen ina selluɗe innama tun alhadisu fihi kalam hadise on no mari haala aray ko holli wonde hadise on ko lowɗi ɓenni alhadisu mutakallamu fi hadise on ko wowlaɗo e mum aray ko wowla ɗum miñore nder ton ko tawata koko duwata sellugol hadise sellugol tuugorde nden no wawa hara ŋiñore nden no tiiɗi ma tiiɗa si ŋiñore nden no tiiɗi haray himo loyi fota si ŋiñore nden tiiɗa haray himo loyi seeɗa joni noon ɗe hadiseji arde fiiɗoɗen sunnaji ɗi tawata ko yiɗani gollugol hadiseje ɗe tawata no yewta fi majje woɓɓe tuugorde nden fimum no wowla ko tawata ko loyitta walakin li kasrati turuqiha yuayidu ba'duha ba'da sabu ɗuɗugol laawi ɗiɗo hadisaji ɗuɗugol laawi majji on goɗɗi e majji no sembina goɗɗi iɓe inna adda'ifani yagdibu qawiya lowɓe ɗiɗo si juundi donnuɗo haray ɓe heeɓi doole kamɓe kadi joni si tawi woni o hadise ɗo no loyi e ngol jurol makko on mo loyi kono hadise goo kadi ari wawɗo makko e jurol goo hadise goo kadi ari e jurol goo laawi ɗi ɗuuɗi ko ɗum ɓe innata hasanun li gayri haray hadise on iwi ka won ɗum da'if o ƴawi ni wo hewtugol ko wiyete hasanun li gayri yani ko moƴƴuɗo sabu seeditanagol mo goɗɗo ko kono wiyete hasanun li gayri andi ko sahihun li dhatihi e sahihun li gayrihi e sahihun li gayrihi e hasanun li gayrihi ma hasanun li dhatihi joni noon hasanun li gayrihi on ko daif konde kono on daifu ɓay ɗum ko heeɓi sembinoɓe nokku goo e laawi goo ƴawi o wi ko daifu haray on ɗon hadise o iwi ka woni ɗon daif ko wonti hasanun li gayrihi yani hadise moƴƴo kono ko sabu sembinede immorde e woɗɗe goo faminha no jeeya eɗen hadiseje hadisu ibnu umar hadise abdullah ibni umar radiallahu anhuma qala umaki قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4 عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وماكي نولا الله نماكي يو الله من يرمى نتان كجول لكو أتي فنا ko atti alansara on juulede darɗe nayi on hadise ɗon ko hadise mo tawata ari e ngal dambugal ɗum o waɗi ka ta'liq leyga Abu Dawud no fillimo ka kitabu salah Tirmizi kadi no fillimo ka kitabu salah Shaykh sarhu ɗon musnadu Ahmad ibn Hanbala wiyete ɗon sarhu wiyete ɗon Fathur Rabbani on ɗon ko sarhu musnadu Ahmad on on ɗon kadi no yaltinimo ton Mawaridu Zam'an on ɗon kadi ko deftere on ɗon kadi no yaltinimo ton Sahih ibn Khuzaima on kadi no yaltinimo ɓenni ya ndaaru ñaawore makko on ka Tamamul Minna on ko deftere nde Cheikh Albani waɗi tahriji ahadise fiqhu sunna yani Cheikh Sayyid Sabiq rahimahullah e Cheikh Albani ɓe tummodirno Makka Cheikh Albani inni Cheikh Sayyid Sabiq mo faala wadde tahriji hadiseje ɗen ka fiqhu sunna o yananimo
ko moƴƴini noon deftere wiyetede tamamul minna tawi mo yaltini ɗon hadiseje ɓe tawata ɗen o ñawali tum makko kanko cheikh Saïd Sabi o wi noon no e nden ɗon deftere hadise safha 250 ko ñawore o hadise mo Ibnu Umar addi ɗon ton o wi rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidhi wa hassanahu yani Tirmidhi inni hadisun hasan wa Ibn Hibban wa sahahahu amma Ibn Hibban wa inni ko hadisun sahih wa kadha sahahahu Ibn Khuzaimah wa minha hadisu Ali no jeeyaɗen hadiseji arɗe ngal dambugal ɗon kadi hadise Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر 4 ونرى الله هريه بجولين وقأتي على سراء جولين ذات نين يفصل بين كل ركعتين في التسليم حق كلا دار ديدي وسن دير سلمنا وجولا دار ديدي وسلمنا وواتك دار ديدي وسلمنا سجولا نم على سراء النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر 4 يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين سلمينغول ملائكة باتنا بين والنبيين النبا بين ومن تبعهم من المؤمنين اجوك بين ايكم بين سجولي دار دي دين ودو اني كبه دو دين وسلمنا او تورانو بيد افو كيسي Terano malaika peng annaba peng kisye ejul bebe rawahu Ahmad filiki odo hadis Imam Ahmad ke Musnad wan Nasai Imam Nasai ke Sunan Nasai Ibnu Majah ke Sunan Ibnu Majah wa Tirmizi ke Sunan Tirmizi wa hasanahu Tirmizi ini hadisnya unko hasan wa mal iktisaru ala rak'atain faqat amma rabbin tinagol e darde ɗiɗi tum ko atti alan sara on fa daliluhu dalil wargol ɗum kadi umumu qawlihi sallallahu alayhi wa sallama o huɓitugol e ko nulaɗo Allah maki kon bayna kulli azanayni sala on hadise ɗon ko hadisun ammun ko hadise huɓuɗo julɗe ɗen fuu ko hertiniraka julde kaarire ma kaarire ko kala julde hakkunde noddinan ɗum e darnan ɗum ko ɗum woni on azanayni no hakkunde ɗon julde yon noon si alan sala noddinama hadise arɗon inni bayna kulli azanayni sala darɗe ɗiɗi ɗen ɗon ko waɗetede sabu tugagol e on hadise ɗon amma hadise Ibni Umar on e hadise Ali on ɗon hertinani alan sala on darɗe nayyi ko atti juurugol amma ɗiɗi on tum ko dallinorgol umumu hadise arɗon bayna kulli azanayni sala no hakkunde kala noddinandu e darnandu juulugol e ko yiɗa en andi juulugol darɗe nayyi addu alan sara hadiseji ari fimum onona hadiseje selluɗe sabu jaati majje on wona muɗɗuɗe kadi sabu jaati majje on ko hadiseji lo'uɗe selliniraɗe sabu laawi kade rewi nokku goo tawi ɗe goɗɗe e majje semmini goɗɗe goɗɗatugol haray ka raɓɓinɗingol no yiɗa waɗ kono noon tentinaka ko sunna kono kono tentinaka sunna yiɗa ثانيا ɗiɗi on rak'atani qabla al maghrib ko darɗe ɗiɗi juuleteɗe ko atti futuro juulede fiiɗen darɗe ɗiɗi ɗon kadi no ari rawal Bukhari an Abdullah ibn Mughaffal anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib thumma qala fi thalitha liman sha'a. Imam Bukhari imo yaltini e hadise tuugoyaɗo e Abdullah ibn Mughaffal o wi nulaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam maaki juule ko atti futuro juule ko atti futuro on say o maaki ka tammu faalaɗo onon dey tentinaka ko sunnani kono tentinaka fu juulugol attu futuro si futuro on juule
no yamira kono tentinaki ɓay o maki liman sa wonande on faalaɗo holli wona ko tentina karahiyata an yettahidaha nnasu sunna nulaɗo allah ko makiri liman sa ko fiwota woɓɓe goo ɓe anda jogito ɗum ɗon sunna ha sikke a ko sunna tentinaɗo na sunna tentinaɗo ko ɗum waɗi si o tongi o wi liman sa faalaɗo so hattonoɗa tum no wawayno yimɓe ko jogito ɗum ɗon sunna hara be ɓe waɗa kono ɓay ɓe tongi wonde ko faalaɗo o haray ɗum ko holli ko añugol maɓɓe fiwota yimɓe ɓe jogito ɗum sunna ɓe weltidoyo e muɗum ma ɗum pooɗa ɓe e gollugol ko tentina wa fi riwayati ibne hibban ari e filla e gomo tata ibnu hibban no yaltini anna nabia sallllahu alayhi wa sallam salla qabla al maghribi rakatain nulaɗo allah ma jami kise woni e mum on ɓe juuluno ko atti futuro darde ɗiɗi wa fi muslim ari ka sahih muslim an ibni abbas qal kunna nusalli rakatain qabla ghurubi shams o hadise ɗa ka nulaɗo maki ɗon ka ɓeyni ɗon nulaɗo allah no juuli ko atti futuro darde ɗiɗi o wi mo ari ka mawaridu zaman kono ko riwaya dayiba ko riwaya low yani nafsil ko luy ko ɗum waɗi si albani ñaawi mokko a tamamul minna wanni ko hadisum dayib ko hadisi low ari ka muslim immorde abdoullah ibne abbas ɓe maki kunna nusalli rakataine qabla ghurubi shams hari meɗen juulayno darɗe ɗiɗi ko atti nangue mutude wa kana rasulullahi sallallah alayhi wa sallam yarana falam yamurna walam yanhana nulaɗo allah yi meɗen waɗa ɗum ɓe yamirali men yemen jog ɓe haɗali men yemen acci ɓe deƴƴi ɗum yani si nulaɗo allah sallah alih sallam yii goɗɗo no waɗa goɗɗum ɓe welsindike tum ɓe fankiri ni haray holli haɗaka waɗu si wona ɗum ɓe ñaaɗay kisamɓe maka ɗum ɗo wattake ɗum ɗo wattata goto fijiri waɗu ɗum kono si tawi woni kadi hina ko tentina ɓe ala tentinde yo waɗi si wona ɗum ɗum ɗon kamɓe kadi ɓe yollita e ton matuma amma ɗon ɓeydu tum sahaba en no waɗa ɓe de ɓe yollital ton matu maɓɓe ɓe maka waɗe ɗum ɗo mo waɗi ɗum o heɓa e baraji hunde karima mo waɗi ɗum ɗo haray no moƴƴi no lonto hunde kaari hunde kaari ɓe deƴƴinni tum ɓe famini ɓe yiya ɓaynulaɗo yii ɗum ɓe haɗali ɓe yamirali qala alhafiz fi lfat hafiz ibne hajar rahimahullah o makika fathul bari sarhu sahih lbukhari wa majmuu l adil hawtitirde ɗe ɗi dalilaji ɗo fof yursidu ila stihbabi tahfifiha no holla no yiɗa hayfingol darɗe ɗiɗi juuleteɗen adto futuro no waɗe kono noon ko ɗe hayfine fota ko imma woti waɗa fatiha tum salmina ma ɗum o waɗa fatiha e simore raɓɓinude ko salmina ko waɗi no hay e waktu no ɓitti kam yafi rakate fajiri wono woniri noon ka rakaje peeral ko ɗe hayfine wona waɗe juuɗi ko ɗum ibnu hajar maki hadiseje ɗen ɓay ari fiimu haray gollete hawkataka wonande heɓɗo feere kono noon hinayo sattine kadi fiimum mo gollali miije o acci sunna tentu ma ɗum ooti golla juutina wasi tawi woni waktu no wuuri salisan tati on rakatane qabla l isha ko darɗe ɗiɗi juuleteɗe ko attigeje on juulede lima rawahul jamaa saabu ko filli ɗum ɓeɗo yimɓe sunnaji e ahmad e hadise abdoullah ibni mughaffal anna nabia sallallah alayhi wa sallam qala bayna kulli adanayni salah no hakkude kala noddinan ɗum e darnan ɗum julde bayna kulli adanayni salah hakkude kala noddinali ɗin ɗiɗi ɗum woni noddinan ɗum e darnan ɗum no ɗon julde summa kala fi salisati ma sha wonande on yiɗɗo wal ibni hibban min hadis ibni zubayr fillama kadi e ibnu hibban
tuuginoya hadise on e Abdullah ibn Zubayr anna nabiya sallallahu alayhi wa sallam qal wala Allah ma jami kisi woni on be maki ma min salatin mafruda illa wa bayna yadayha rak'atan ala e julde parlade o julde parlade si wonano yeeso mayre ko gol juulete darde ɗiɗi oti juula darde ɗiɗi si juulan on hadise ɗon kadi noka mawalidu zamani noka sunanu dara kuti istihbabu lfasli bayna alfaridati wannafila bi miqdari hatmi salat no yiɗa sennidirgol hakkude farilla on e juulugol naafila on yeru ko julde timmata e muɗum mana muɗum yeru timmingol julde nden ko jooɗete ɗon fi timmingol julde nden oti no wawi sennidirde hakkude salminangol farilla on e immanagol naafila on yeru ko jooɗoto fi timmingol julde sina yo salmin tum farilla on o habbinana naafila on biro yani ina tum assalamu aleykum geeƴe immo kisan habbirana naafila koyo sennidir hakkude majji goɗɗi waktu seeɗa yo sennidir hakkude majji dalil mum on koko joli filla an rajulin min ashabi nabi immorde e gorko goo e sahabaɓe nulaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam salla al asr nulaaɗo Allah ɓe jam kisi e woni e mum on ɓe juuluno alansar fa qama rajulun yusalli gorko goo immi kisan himo naafa fa ra'ahu Umar sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yiimo fa qala lahu ijlis o wiimo e jooɗo fa innama halaka ahlul kitab ko halkuno yimɓe defte ɓen annahu lam yakun li salatihim faslun hari alana julɗe maɓɓe ɗen sendidirgol hakkude farilla e naafila ɓe jokkitireeno ɗum fuu mo wurwuru tawi Allah yiɗa ɗum ɗon o jippini tikkere makko e man fa qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tawi nulaaɗo Allah no jooɗi ɗon ɓay ɓe nani ɗum ɓe maaki ahsana ibnul khattab ɓe maaki ibnul khattabi wowli ko moƴƴi ɓe semminimo e yewtere makko rawahu ahmad bi sanadin sahih o hadise ɗo imam ahmad no fillimo e tuugorde sellunde moka musnad ahmad moka majma'u zawaid nden ɗon ko deftere nde imam haysami wallifi imam haysami mo wallifi deftere ko mooɓidiri hadiseje wonɗe ka jam'ul fawaid o ɓeyditi o sarhi ko moƴƴini majma'u zawaid imam ahmad e abou ya'la al mawsili on ganno mari deftere wiyetende musnad abou ya'la ɓeɗo fof no filli defte hadise on ɓe inni rijalu ahmad rijalu sahih kanko imam haysami o wi worɓe tuugorde wonɓe ɓen ka musnadu ahmad filliɓe o hadise ɗo ko worɓe ɓe tawata hiɓe hoola ko worɓe ɓe tawata tuugorde maɓɓe ɗen no selli wadi ɗum ka majma'ul zawaid wa manba'ul fawaid alwitru witrire nden kadi o wi fadluhu wa hukmuhu ñawoore witri nden ɓural mayre on e ñawoore mayre on ɓural koni kon e witrire nden e ñawoore ko karamo ko ɓe ñaawi comme fi witri on hellaka arlede ma ka sunninede ma ko way on o wi alwitru sunnatun muakkada witri o ko sunna tentina hassa alayhi rasul sallallahu alayhi wa sallam wa raghaba fi nulaaɗo Allah rerɗini e witri o rerɗini e muɗum o tinnini yimɓe ɓen yoɓe waɗa fa an aliyin radiallahu anhu fillama e morde ali yo yallu e Allah won e makko annahu qala ɓe maaki innal witra laysa bi hatmin witri on wona waɗɗiɗo ka salatikumul maktuba wona julɗe e moɗon farlaɗe ɗe yani witri on waɗɗora wa salawatul hamsin walakinna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam awtara kono noon yon andu nulaaɗo Allah waɗi witri
ثم قال رفتي وماك كان قولالو يا أهل القرآن أوتروا ono yimɓe alqur'ana witire waɗe witiri fa inna allaha witrum allah on ko witiri yuhibbul witra imo yiɗi kadi witiri o wi kanko ali nde julde wiyetende witiri ko julde nde tawata fardiraka wa salawatul hamsi o kono hollama wonde ko sunna ɓurɗo tentinede sunnaji ɗin saabu nulaɗo allah waɗi witiri on ha o gayni o yamiri kadi yimɓe deftere allah nden fof ɓe waɗu witiri wo sabuna allah ko fuuja imo yiɗi kan kadi ko fuuji rawahu ahmadu ashabu sunan imam ahmad e ashabu sunan fillike o hadise wa hassanahu tirmidi imam tirmidi maki ko hadis hasan rawahu lhakimu aidan wa sahaha imam hakim kadi fillike mo ko mustadrak ala sahihain kan kadi o wi ko hadisum sahih wa ma dhahaba ilayhi abu hanifa min wujubil witri fa mazhabun da'if wonon ko yaari e mum kon abu hanifa wonde witri ko wajibi ɗum ko mazhabu lowɗo noon yani abu hanifa kanko inni hakke ko witri on tentina o ko wajibi ko ɗum noon ko mazhabu lowɗo ko waɗi o witri on no tentina ha kono noon o wattaka e nder salawatul hamsi on ko anda ɗum ko ɗum ɗon tun allah farli e julɗe ɗen amma abu hanifa kanko o inni hakke ko witri on tentina ko wajibi karamo koɓe gono iɓe sendidiri ka mazhabu abu hanifa wajibi e ko wiyete kon fardu kanko emo konti wajibi on sunna ɓurɗo tentinede sunnaji ɗin fardu on ko yaari ɗon ko farilla on kono karamo koɓe luttuɓe fo sendidira fardu e wajibi fof ko farilla ka abu hanifa noon mustalahu makko on kanko mo sendidiri fardu e wajibu imo konti fardu on ko ɗum woni farilla tentinaɗo on amma wajibu on o konti ɗum ka sunna tentinaɗo no wawa hara ko e nder feere ɗon wi'ugol mazhabu makko on no wi wonde sunna e o wiyeteɗo witri ko wajibu hara ko ƴetta watta ka sunna tentinaɗo ko ɗum o faamiɗo allahu alam qala ibnul munzir on ɗon ko karamokojo fillotoɗo ijma'ul ulama karamokoɓen kamɓe waɗi ijma o kankade ko moɓidira ko karamokoɓen fotti mum kon o maki la alamu ahadan wafaka aba hanifa fi hada mi anda hay goto tawtuɗo abu hanifa e nden feere wiwgol witri ko waji wa inda ahmad wa abi dawuda wannasai arika ahmad e ka abu dawuda e ka sunan nasai wa ibnu majah anna al muhdiji on ɗon ko rajulum min bani kinana ko gorko go jeeyaɗo e golleñol wiyetengol bani kinana akhbarahu rajulum min al ansar o wi'i wonde goɗɗo go e ansariyankoɓen jeetike mo yukanna aba muhammad himo sowira wiyede abu muhammad on wi'imo annal witra wajibu wonde witri on ko waɗɗi farahal muhdiji on ɗon immi kisan o yehi ila ubadata bni samiti ka on sahabajo fa dakara lahu anna aba muhammadin yaqul o wi'imo he awa abu muhammad wi'ilan alwitru wajibu wonde witri ko waɗɗi fa qala ubadatu bnu samiti on ɗon sahabajo maki kadaba abu muhammad on wiɗo witri ko wajibu on ɗon o feni sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul min minanirinu laaɗo allah eɓe maka 5 salawatin katabahunna allah ko julɗe joyi allah on farli tabaraka wa taala alal ibadi jiyaɓe ɓen man ata bihinna lam yudayi minhunna shay'an mo addiɗe o yebaali hunde e majje istihfafan bi haqqihinna ka hayfingol hakke e majje kana lahu inda allahi tabaraka wa taala ahadun an yudkilahu ljanna haray mo jogii aadi ka allah fodore tentinade wonde o naadaymo aljanna o man lam yati bihinna fa laysa lahu inda allahi ahad mo addaali ɗe noon ko haray wala aadi ka allah in saa azabahu wa in saa gafara lahu simo yiɗi o lettamo simo yiɗi o yaafomo qala o maaki wa inda albukhari wa muslim no ka sahih albukhari e ka sahih muslim min hadithi talhata bni ubaydillah anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal 5 salawatin katabahunna allah fi lyawmi wallayla nulaaɗo maaki ko julɗe joyi allah farli e nder jemma e ñalorma on fa qala al arabi
arabiyankejo mo jeeyaɗo e yimɓe fulasoji immi o inni hal alayya gayruha kamɓe suusuno landade piiji ɓuyi o immiki tan o landiti o inni ene nulaaɗo no fawimi goɗɗe goo harana ɗen gaala nulaaɗo maki la fawakima goɗɗe o si wona ɗen ɗon illa an to tawwa si wona gatta sa waɗi gatte hayno moƴƴi kono fawakima riwayaji goo no holli wonde on arabujo ɗon ma adel ladde o immiki tan o honki dologge makko on o inni he mi ɗuytata e ɗeeɗa mi ɓeydata ko wujjitiwa nde o yaltirno nulaaɗo Allah maki aflaha in sadaka si o wooli ko wooli kon si o waɗi haray o mala ɗum fof ko dalil wonde ko hamsu salawati ɗum woni ko farla kon ko lutti kon ko gatte ko si oti no yiɗi waɗa so waɗi o heɓay baraji ɗin baraji ɗon timminano yeymo farillaji ɗimminaji farilla on fo yara ko on sunna ɗon timminiɗoyi waqtu witrire nden ajma al ulama ala anna waqta al witri la yadkhulu illa ba'da salati al isha wo karamo ko ɓen fof no fottani wonde waqtu witri on natata si wona ɓaawo julde geeƴe wa annahu yamtaddu ila al fajiri waqtu witri on no pooɗi haa ka feera al fajiri ila ka geeƴe juula haray witri on dagike waɗugol haa tuma fajiri on fiiri wan abi tamimil jeyshani billama immorde on sahabajo radiallahu anhu anna amra bni al as khataba annasa yawma aljuma wonde oɗo sahabajo o hutbanno yimɓe ɓe ñande juma fa qala o maki inna aba basara haddasani anna annabia sallallahu alih w sallam qal inna allaha zadakum salatan wa hiya alwitru fasalluha fima bayna salati l ishai ila salati lfajir o winulaɗo allah maki awa allah ɓeydani on julde nden ɗolle ko witri on juulede hakkude geeƴi e subaka qala abu tamim fa akhada biyadi abu zar fa sara fi lmasjidi ila abi basra radiallahu anhu fa qala anta samita rasulallahi sallallahu alih w sallam yaqulu ma qala amu qala abu basra ana samituhu min rasulillah on sayi ɓay hari ɓe yiɗi tabintingol konngol ngol si tawi wowlama ka hadise nulaaɗo o jogii junngo o yangon kisan o yahi ha o tawi mo o tuugini hadise on e mum o landitimo o inni enen o antiki nani nulaaɗo allah sallah alih w sallam maka koko oɗo filli e ma ɗo o wi hi ko min tigi nani nulaaɗo allah no maka o wi rawahu ahmad bi isnadin sahih filliki imam ahmad on ɗo hadise e hoore tugorde sellude ɗum ɗon sahidi on ko hollugol waɓutu witri on ko ilaka geeƴe juula ha subaka juule kono innugol o ɓeydani on julde holla ko julde farillare ɓeyda nayi ko julde sunnare tentinade ɓeyda kono ko holli waɓutu mayre on ko honto fuɗɗoto ko honto lanno وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر أول الليل وأوسطه وآخره أبي مسعود الأنصاري وما كان الله نجولا ويتري وند كارن جمّا وند جولا ويتري لنا كحق جمّا وند بجولا كلام نود جمّا حديث أحمد نفيلمو مكافأة رباني sarhu musnad on holli wonde witri on ila ka geeƴe naati nde juuluɗa mo ɗon e subaka no sella sikka arande jemma sikka hakkude sikka sakkitol وعن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة رضي الله عنها عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابة ماكي ولندن نين عائشة في وتر نولاد الله صلى الله عليه وسلم فقالت نين عائشة ماكي ربما أوتر أول الليل وندي بهيو نو وتر نارك عرم تجمع وربما أوتر من آخره وندي كدي بهيوي وتر نارك سكتور تجمع قلت من كيف كانت قراءته كون ونينو كدي جند نولاد نين كويتريرو أكان يسر بالقراءة أم يجير هذه بيسود أين جند نين كابي في الجنين قالت نين عائشة ماكي كل ذلك كان يفعل فواري بوات أين وند بسود وند بفيني وربما سر وربما جار وند بفيني وند بسود أين
wa rubbama tasala fa nama wonde ɓe lortotono longal ɓe huylo wa rubbama tawadda fa nama wonde ɓe salligoto tum ɓe ɗama ay tani fil janaba ka janaba wonde ɓe waɗay ɗum wonde ɓe waɗay ɗum ko kanko nene a aysa noon wonduɗo e maɓɓe on ka suudu ɓuuri humpitade ɗi piiji ko ɗum waɗi si sahaba en ko kamɓe landotono ɗi piiji nder suudu ko holli noon wonde ɓe waɗay no fof wonde ɓe feññina wonde ɓe suuɗa wonde kadi ɓe lortono janaba si ɓe huylo wonde kadi ɗo salligo tum ɓe huylo si ɓe finoyi ɓe lor tawi rawahu Abu Dawud wa rawahu aidan Ahmad wa Muslim wa Tirmidhi ko inni fillike ɗiɗo ɓeɗo hadiseje ɓeɗo amma ɗo ko landi ɗen ɗo ko darsuɗin imma feƴƴade imma fewniɗe e kadi yondino ɗe nafoore no landi ɗe makko woodi yo Allah on ertani haqqille ɓe landoto ko ɓeydata jama on faa kono harani innino ka e juuti lande ɗen simo feƴƴini joyi on haray o addi ko ɓe ko Allah dandi fawɗa makkoe neɗɗo ɗum noon inawaare kamɓe fof haray gotal maga ko nayi men jaɓata yeeso si on gonti noon ɓuri nayi haray o gonti wadde fawɗa on dafaɓe way a ngalaranal ɓaawo ga on to ngal woni ma keeɗo ɓeɗo ko landi ko fi si woti welsiɗi juulugol witriri nden ha subaka on feññinanama hara fewnɗo ɗon waɗi
darnude ko darnaka nder kanjum non fet ko darde ko waktu yeru ɓeƴƴata haray ni dawa yewrude yimɓe karam koko toon maaki no sellaka on jomɓe wiɗɗi on ɓaawo ɗuɗugol nangue woɓɓe no yimɓe wiɗɗi o yoɓoytaake e yimɓe wiɗɗi ko ya juuroy gonti sabu yani ko ya juuro gonti safi baraji mum lonto wiɗɗi kono jumhurul ulama no yoɓe tawi ko daruri waɗi hawo Naam. Waalaikumsalam. Kok kena kamu? Abu Hanifa kambeni wo Irfa sauti. ada kadas mun kira Abu Hanifa kambeni wo witron ko waji nde di mun kambeni Malik wa Shafi'i Mimi karam ko en fof sabu dollugol dalilaji ɗi wonde witri ko sunna tempina sunnaji ɗin ko ala ɓurɗo mo tempine wono witri rakatayl fajir sifa ɗin sunnaji ɗon sunnaji tawata ñande o ɗi waɗete kono hanaka attiri witri noon no ɓuri fuu tentinede kadi sabu ko witri on tentinako ɗon ɗon karma ko en fof fotti wona o haliro ni fiimo tentina ko sunna tentina na o waji sabu hadde seeɗe sellude arɓe ɓen ko ɗulaɗo allah maji fof ko salawatul hamsuru ɗum allah farde jeeya si yolti noon waɗi gaɗɗe o heɓay baraji ɗin baraji ɗon haaɓoyde ko fewndo ka o maaki si farilla on daaroyama tawi no ŋakke ala ka yolde ɗe guddire tawayti on ko ande moolna ndewno jan kono ko salawatul hamsi on ari ka hadiseji selluɗe wonde no farla ni salawatul hamsi ila ñande laylatul isra kade farlano nden ñande ko ɗen no ɗum allah annulaɗo maaki ko hamsina salatan farlano kono allah on ɓuyde ha lutti hamsa salawat wo kono si ɓe yimɓe ɓen totti ɗen ɗon allah yoɓayɓe hamsina gonti capanɗe joyomo yoɓata kono ko ɗen ɗon farla sabu hadise arabijo mo sakkide yew jakkude on fiimu ɗo e hadiseje goɗɗe goɗɗe tawata tabii wonde nulaɗo allah maaki ko ɗeɗo jum allah haala amma witri on ko sunna tentinama ɓe wi Abu Hanifa wi wonde witri on ko waajibi karama ko ɓen hay goto tawdano e wi ko witri ko waajibi no wawa noon kadi ka tawata hiɗen wawa ƴettude yewtere wiide nden wonde Abu Hanifa wii ko waajibi e mustalah mo o mari ka nder mazhabu makko ƴettugol waajibi on wa sunna muakkada kanko sunna muakkada e fardu no sendidiri to mazhabu makko piiji buy no woodi imo sendidiri sunna e waajibi kañum e fardu so wii waajibi kanko haray luttuɓe ɓen ko sunna wi fardu on ko fardu ɗum e ka filaaji kono jama luttuɓe ɓen sendidiraali waajibi e fardu yani karama ko luttuɓe ɓen fof hay gooto sendidira fardu e waajibi si ɓe inni ɗum fuyde haray ko wajab si ɓe inni waajibi haray woni fardu amma Abu Hanifa kan kanko mo sendidiri fardu on o inni o ɗum ɓuri dollude ndi waajibi o waajibi on no kontane sunna muakkada no wawa harat ko e on mustalah ɗon o naftiri wiwol ɓay windi on ko sunna tentinaɗo o wadda mo ka waajibi mustalah makko on kanko amma siko waajibi mi manal fardu ɗum ɗon haray ko aljere jande goto jokkatamo windi on ina fawi Assalamu alaikum. Ako ko sofere jondi mi landa ɗum kanko e ko golle makko ɗen ko voyage donc ko ɓuri kon hara himo ka lawol mo voyage o en nojiri mi landa
juulugol makko ngol haray ɓayte ko ndonigol makko ne haray ɗoytugol ngol haray ɗoytugol julde nde joni haray ko ɗum ɗon o joguitoto ka haray o continayi ɓayte ko ɗum ɗo woni ɓete makkol no ɗum landano kanko ɗon no daganimo ɗoytugol no daganimo timmingol kono wiimo wayata jum haray séria o madama sabu wona ɗoytanede gon no jokkimo haray ha joni no jokkimo hay wayata ɗoytude madama sabu o ɗoyɗira ko no wondi e makko no jokkimo haray sabu ɗum no daganimo ɗum ko dokkal Allah waɗanimo hokkude wala yettitade ndugal o hokkima lande joni noon an toujours iɗa e wayas haray no daganima ɗoytugol si tawi woni a falakati a timmini bonnata sahaba en no findi wonde ɓe yahayno wayasi ɓe yaada e nulaɗo wokta timmina wokta ɗoyti ha nulaɗo Allah reetinoy ɓe ɗoytugol ngol koma sadaka ton tasaddaka allahu alaykum faqbalu sadakata hande o yii ɓe waɗa woɓɓe timmina kono o innaaki kam woɓɓe ɗoyta o yaadi kam ɗoytu kono o reɓɗini ɓe e ɗoytugol hollugol wonde ha ko Allah hokkuma ko sa waɗi ko ɗum ɗum moƴƴude ni sa hakki kono so woni timmini bonnata na lana nga ɗo yo rakatul fajr tawi no sella waɗugol aɗi ɓeññinore ɗa kono ɓeññina o ɗum waɗete andanga ko ɗum ɗo alay rakate e fajiri on waktu makko on ko tuma feññinasi na rakate e fajiri on ko feññinede on natam ko waɗa ko tuma fajiri on feeri si o juula ko tuma fajiri feeri si waktu makko naata joni noon ko tuma fajiri feeri si feññini ko tuma fajiri feeri si feññini si feññinama noon a juulire ka seulement tawi e juulire ne wontodira yaada kono waktu majje on ko tuma fajiri feeri si naata mi ara on cakere gurdi ka ne patah de alno ke mbal kala hari set pesi yan ari rendi ne hare dong hare mi e moko bat ko no rendi na hewti ka fu to ge den ba ge e femna jula sa fenti sai hare ko be sai bitter o yonoi on ki jula sa fenti este no ay hom ton jula sa fenti si rendi ka jula si o ti rendi ni ka julirde ko woni ka so makko mo ay de jula sa fenti la ni juli ke ko woni sabu e wiki jula taki ake ha ajuli ke sai ane ona ni ma ya julu ajuli hande ka ma ko da wi ti o daga ni ki ma ara timmiti e mardo landal stewoni hara awa yafe mi harki anda stewoni hara o ti julo yani subaka on ka jamiu hara subaka on julama jonno stewoni julugol ngol o ti attoray rakatayn al fajr on ka juulay taw subaka on so watta ɗon ɗum no stewoni no feƴƴi stewoni hara o tino juulude ka tayya aran ara ko ano fana malan sara o ti yejjita ɗon ɓeydita ɗon tayya ɗiɗa bon mi arana ka tayya sakkito ɓeydita ɗon tayya ɗiɗa bon ka julugol nulaɗo est ce que ɗon hara o ti sujjay jango salat di bami dayaram kono alandi tan no faama ko ka janngol tayya ka salatul ibrahimiya o ti ɓeyditata ka tayya arano ko ɗum faamiɗa oki question arano ko so tawi woni hara onno e subaka o juulama ka jaamiu joni noon hara o ti yahano ana juulgol ɗon voilà joni noon hara o ti ka suudu on juulde joni oɗo ko landi ko si tawi finugol ɓooti kanko ka suudu makko hawrodiru subaka on juulama ka juuliru kanko noon mo immo ɗon ɗo tawa ɗon ɗon waktu mo immi ɗon subaka on salminama so juulay raka tawi fajiri so juula subaka e si tawi wonide mo juulay ɗon subaka on o yoɓoya raka tawi fajiri on on
haray si wonti finugol makko taw subaka on juulama o waaway wattude hakkil e faamu makko on waktu wonɗo hakkunde juurugol makko e fuɗugol naange a faami si tawi o golliri tinnaare makko nden kanko o faami jooni ko wan 10 minutes woni hakkunde immakol makko salligoo heɓloo fi juurugol subaka on woni hakkunde ɗon e fuɗugol naange ɓaare ɓeendiki fof ɓeyna suru fuɗugol naange ko ila leer kaariñel ke ari salmineede subaka on e fuɗugol naange so ndaari o tawi fuɗugol naange paɗiki ɗon ɗon naayo juuru rakatel fajiri waɗi rakatel fajiri o naafe kontete naafataake ɗon naange no amma no farle harayge ɗum dawawi juulude par exemple subaka on mara rakatel fajiri on haa naange ɗum si woni nge fuɗi nge ɓantike seeɗa e sortike ka kororo tew nge ƴawi yen fuɗgolu tew yoɓa ɗon rakatel fajiri waɗi rakatel fajiri on ko darde juule de nder ñalon on fajiri beeri ara ñalon on ida wawa yoɓude ɗum ella wawa ko witti on yettodira sino yoɓe si laawi ɗon en yoɓatake buy indi no yoɓe buy indi kadi yoɓatake wota yoɓoyay naa yoɓo inde witti ko a yoɓe woni sabu amma so tawi woni salmineede a hebliki fi juulugol kono ke hewtugol ma ka juulirde a taw ko salmini a anndi waktu yaajuɗo no hakkunde salmineede subaka on e fuɗugol naange donc a juula e rakatel fajiri a juula e subaka on sa arkade a tawa ɓe darni a juulata rakatel fajiri on taw a juula e subaka on haa si salminaama a juula rakatel fajiri on yetta o haray harmineede juulugol rakatel fajiri ɓaawa subaka on ko fii o waktu welsiɗotooɗo haa ka harmi ɗon hewta ɗum koye mazhab malik ummo ɓe mari ko wiyete santu zarae sakkagol laawol ko harmina ɗiɗa oldi mbaɗi ɗum si innama ɗum ɗoɗen no harmina ɓe waɗa ga keeron gon ko ga ɓe waɗa keeron fiwota goɗɗo yawɗu haa o wontoya ko harmi ko hakke ko harmi ɗum hurmini ko ɓay noon sariya o inni goɗɗo naamata nangen to fuɗude kamɓe ɓe inni hilaka subaka salmina yanaya naam kala koɓe ɓe inni wona ya naam naafila mo ala sabu kono naafila makko sabu tawaji wano rakatel fajiri noon ko naafila makko sabu wonande mo laawi mo ɗumɗon laawi ko addi juulgol subaka yani harminede waktu mara en luttita o hewta kono saddal ni sariya ɓeydi ɗum kamɓe ɓe harminina ko ɓaawa subaka hande kadi naafila o naafila naafila o naafila ko tinnaare maɓɓe e faamu maɓɓe fiwota yimɓe welsi jama o wona hakki goto men wona faamu goto mari no gasa si ɓe udditi dammugal ngal woɓɓe daroɓe ɗum e naafugol hay so tawi woni naahaaji naam timmal ngal landal ɗimmal ngal ko so tawi woni hara o tiwino juulude wono ka hara ko futroma alansarama gueƴe ka tayya ɗiɗaɓo oti yejjita ɓeydita ɗon ko juulugol e nulaɗo est ce que ko salminoygol ko tawi arano yani no famiri no